Ejo kuwa kane Manuel Chang wahoze ari minisitiri w'imari muri Mozambique yakatiwe n'urukiko rw'i New York mu rubanza yashinjwagamo ruswa yishyuye rwihishwa kugira ngo igihugu cye kibone inguzanyo nini ku masosiyete agenzurwa na leta ku bwato bw'uburobyi. Abayobozi muri ONU bavuze ko inkambi Kasala muri Sudan ikomeje guhangana n'ikibazo cy'imyuzure cyatewe n'imvura nyinshi yaguye mu gihugu hose. Ubu abahungiye muri inkambi bakaba bagowe. Imyigaragambyo imaze iminsi muri Nigeria yamagana ikibazo cy'ubukungu cyatumye ubuzima burushaho gukara ndetse n'abacuruzi barushaho guhangana igihombo ibikomeje gutera ubukene kuri bose. Urukiko rwa gisirikare rw'i Kinshasa muri Kongo rwakatiye igihano cy'urupfu abantu 26 bose baregwa kuba mu mutwe w'inyeshyamba za M23 nyuma y'urubanza rukomeye. Abaregwa 21 baburanishijwe badahari kuko bahunze. Ejo kuwa kane iyakara mu murwa mukuru wa Ghana hafunguwe uruganda rwa mbere rugiye kujya rutunganya zahabu ibigiye kuyongerera agaciro ndetse hakinjizwa amafaranga menshi muri ibi binyejana byinshi bishize.